Pozdrav svima! Dobrodošli na moj kanal Interaktivna radionica engleskog jezika. Moje ime je Danijela. Za one koji me ne znaju, po zanimanju sam profesor engleskog jezika i ovaj kanal sam započela kako bih pomogla svima onima kojima je potreban savjet i podrška kako da budu što uspešniji u učenju stranog jezika. Ukoliko vas sve to zanima, kliknite na dugme subscribe, pretplatite se na moj kanal i kliknite na zvonce kako bi vam redovno stizale notifikacije. Danas ćemo da se bavimo temom pisanja razrade. U prethodnom videu govorila sam vam o pisanju uvoda, ostavit ću vam link do tog videa, zato što je potrebno da ga prvo pogledate kako biste sada mogli da pratite temu. Rekli smo da je uvod jako bitan i da predstavlja glavno i osnovno polazište vašeg eseja. Ono što se oslanja na taj uvod jeste razrada koja čini srž vašeg eseja jer pruža veliku količinu informacija. Da bismo mogli da napišemo jednu razradu, moramo prvo da pogledamo uvod. Evo mog uvoda. Ono što dalje treba da analiziramo je thesis statement, a mislim da je vreme da vam otkrijem temu našeg eseja, a tema je How life has changed since the coronavirus struck. Tako da vam je logično zašto je ovakva thesis statement. Ukoliko je pažljivo pročitamo, vidjet ćemo da su tri stavke od kojih ja ovde polazim: the way we live, the way we think and the way we interact. Samim tim, ja svaku od ovih tema moram da obradim detaljnije i stoga će svaka od njih činiti moj pasus. Pa hajde da krenemo od toga kako započeti jedan pasus. To možete učiniti tako što ćete glavnu ideju zapisati u formi rečenice. Ta rečenica se zove topic sentence, njome otvaramo pasus i čitaocu nagoveštavamo o čemu će dalje da čita u tom pasusu. E sad, pošto je ona prva i predstavlja osnovu na koju će se oslanjati ostatak pasusa, mora da bude jasno formulisana, mora da podstiče na razmišljanje i vas i vašeg čitaoca i mora da bude usko određena. Dakle, potrudite se da budete koncizni, nemojte pisati nadugačko i naširoko. The coronavirus has already created significant shifts in people's behavior and their everyday activities. Kao što vidite, krećem od ponašanja i svakodnevnih aktivnosti. Sada je potrebno da zapišete sve ono što će ići u prilog ovoj tvrdnji. Dakle, zapišite ideje koje će vam pomoći da ovu tvrdnju potkrepite. Zavisno od tipa eseja koji pišete, te ideje mogu da budu u vidu naracija, deskripcija, statističkih podataka, činjenica, a ja ću iskoristiti one informacije koje su mi dostupne preko interneta, dakle koristit ću novinske članke, koristit ću socijalne mreže i video snimke i statuse koji se objavljuju zato što će mi dati pravi pregled nečijeg života i fokusirat ću se na higijenu, na kupovinu i na strah, što mislim da one dominiraju. Nakon što sam odredila o čemu ću da govorim kako bih potkrepila svoju tvrdnju, moram da elaboriram, to jest moram da dodatno pojasnim i da pružim dodatne informacije. Now more than ever, people wash their hands or use sanitizer. Also, people pile up essentials like food, water, and even toilet paper. Moreover, they are in constant fear that they may lose their jobs or contract the virus. Kako se približavamo kraju pasusa, moramo da razmišljamo kako na pravi način da ga završimo, a da svu našu priču zatvorimo u jednu smislenu celinu. Dakle, moramo našu ideju da zaokružimo. To možemo učiniti na više načina. Prvi način je da se vratite na topic sentence i da ponovo podsjetite vašeg čitaoca na temu. Drugi način je da probate da ukratko sumirate, u jednoj rečenici sumirate vaš pasus, a treći način, koji se zove još transition, podrazumeva da sumirate pasus, ali istovremeno da napravite konekciju sa sledećim pasusom i na taj način da prosto uvedete temu koja će biti obrađena u sledećem pasusu.
Evo kako sam ja završila svoj pasus. Although some of these habits may disappear when the crisis is over, such as stockpiling, some will likely stick around, such as disinfecting surfaces. Kako vam ne bih ostala dužna ostatak eseja, evo 2 pasusa koja se bave temom The way we think and the way we interact. Nadam se da će vam ovi savjeti pomoći da se sljedeći put bolje organizujete i da lakše napišete neki esej. Ukoliko vam se video dopada, lajkujte, podelite. U sljedećem vas očekuje pisanje zaključka, stoga pretplatite se kako ne biste propustili novi video. A mi se vidimo za 7 dana. Do tada, doviđenja!